Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kilong ni kibatrey kikam Asya, kibatrey kikam Anganwadi. Kano bila siyam jinjar, hakapor COVID, hakapor lockdown. Bahawa don badai balai ban contact tracing. Kaswat kahar kamsum ayap hi kajingeda. Kamsum ayap hi ki mask, kamsum ayap hi ki PPE, kamsum ayap hi kita ki sanitizers. Natip bahaya kada. Andre bakar dawa kakam mapi ki Asya mapi ka Anganwadi pila turban kat hiwin manlet ban test ya kita ban wa ki contact tracing ya kita ki high risk lan ki low risk kanno pila bo ya jingem jong pi hat tumer ka jingem balada la syai lane hai tu por la pila yo ban ngat ya ka jimbang COVID on ja eu ya pi nilabu kum kata dawa ya ka sarkar ban penbiang ki PPE ban penbiang kita ki jingya dai kita ki ki Asya ki Anganwadi mpoy nas nante na jerong te ki ong nila sanction ka pisa kan sapoy pidep ngale kumno aka konstitusi jonga ngathip hi mga ki PPE baro ki jingya da bat na ai ar hajar tengka iway to iway Asya bat Anganwadi ar hajar tengka ai balay nga ai ngalek nang baka sarkar kan abakilay ban syakhan ban strike ki Anganwadi ban ki Asya hangday sosyalong ka sarkar ka kular banong hanangin ay ar hajar ni penkiw ka tulad kata ka ar hajar hado ka nobnay kam sumpoy sensar ulay yo nong hado kata-kata uno rep sensar syua bangan rakyat kani kan isu hapor darbar thawai min syua ulong kumno uim kumno tope himapi lada ula bandi usensar omla palat ikasan pun tekasi kino mentah kado jong usensar kalong sispa alai po tekasi kilo nado ba penkelam marrep na kamar klab ula terpar ulong kumjo uso mare klau kumjo uso mare klau no lapoi praspa sang po tekasi kilo nado ba penkelam marrep mano bara ikna ki isu dai mangi bara mangi isu ngamong tang mga marwe ngai mangi kibadan hapo kini ka kharmut kidai maki kibaken bayarap banbo e kasur kasokar ngai wa bara hakmat do e dai mga bara syai kini ka point badai ban penkalamar rep ya ki markhla mentah ki nong rep jungi baro kila im Syaki surap ki sengkit pilai ka commission yo ki surap menta ki longkuno like no FT ka highway ka bandai ban kip do yong ban pensuk iki truk makin ya ki we ki surap senong gendong ki longkuno kilaman hidalade ka surap balai cara berai ka longkuno ka surap balai sapang dilai ka longkuno bo ki jingli bo kita hijau kita geli hakine ginong nikmat kibadan hak sarkar benda ngimpekai kijuba kumloi kita magagasngi ka headline Silong Times ngayui bahasa the chathan salang sathero ladon kajing jingti doyong kabal Silong illegal lut balai bangin su imbetang kumta lahun mo ka manifesto ka ba hibo syua ba pinya sa election ka manifesto jong ka NPP jong ka UDP jong ka HSPDP syano ka ja pinakular bun jadi upal ba hatu kapor balay hisnap jar manta ba wanong ong bangi yo portang sansnem bangin syong ngimsyong yo balay kata ka jubab ni nulaban pediang wanung ong la syekh manupad ba bangila persyang rei sansnem patlong to ay biang yang asa sansnem kata nginum laban pediang
Ngidon kam banwan ra ya kacing kela, bar kacing kela kan sawan na kan jela dungi. Nginwan ra kacing kela. Ka Trinamool Congress kan sa sensyar ya kan jela, au hajar arpolai, ban nginwan ra ya ka sarkar, ka bakhut, ka basmur rem ta jung pai ba. Ngin pensawa ya kan ka sur Haman ka kendang man ka tliuyeng jo ka jela jungi berhuai bangidon kam ya ka cingkela ka jela jungi bar ka cingkela kan wanbe kia mele menda narwar hajar khat kenda nilai soy ya ka resolution bangilawang shimra ya ka ne shapo parliament uji minister wong gumno wong ya ka ne man pele ha po laisni jayu kata laisni Andalale Delhi on kumno Amit Shah uang khialet mane Christmas shwai le kemen shwasawan mansa aya kata ILP lakan notili ki Christmas kilalet hanu menta ILP kabaruan nginyen ya beta upai pa haki issues kane ka parti Trinamool Congress kandang yayeng ya beta ki issue jompi ki pai pa Nanta kinong hikai SSA ado menta kisah tengan kiong anangin nimdan pisah syutan ban besar ki yang kesem kapisa kapapoi na Delhi shano kaja kata kalong kajintili ya kasorka shano pilasam ya kane kapisa hi bate shano ya kane kapisa kapre hok jong kinong hikai SSA Kinong hikai juga ad hoc teachers, ada benda kimio, ya ke benda juga retirement benefits juga. Dan bon kinong hikai hanya lese kibala shong thai, kibala tray kung ki ad hoc. Kim shumyo ya ke retirement benefit ada benda. Dan kinong hikai kibala pas MTEP, kimio kam. Ayo lejai kening sok.